Ia, whaatalo whātule nei vaenga le fiafi le suafa manu malo Yesu Kiriso. Leisi neo whapoponga o le tātou Paul Kalame o le mōli o le ava. I ia le tua malo le soifua manuia malo fo ilangia ma. Talo whātu ia uauna le tua tawhaifia so tātou tunu o Samoa. Pea fo i lantou o lo lalampapa au ia tunu I fafo. Talo whātu I tamam tina mātua talavou. Se o lava I se au pitoiti. Ia bi ia le tua e le whaangaloina ia paanga masani o tātou Paul Kalame. Mai se o le langolango malosi a le Global Kingdom TV channel. Talo whātu lana uauna ia Pastor Mike ia mai se fo o le pulenga Nusila ia mai se o tātou TV. Whai paanga vatasi ma le RCTV. Tai fo I lana uauna ia sunga le vengainga ia Paulo ia mai se fo I o le pulenga ia o mwhai o na tātou mauai nei ia vanoa e tau whai alanga ile upo le tua mwhapena ona tala ina aile tala lei mwha tala leia se o tātou atunu ia vi ia le tua ta ua o no le aso tai hao le ua ta pena toi fo ia se o tātou tunuu ia aua fo il whātāwaina o le asapa e pa el whanau o le whātāwaina o whanau ia o mea alofa mai le tua ia ele ngata I lea o le tofi mai le tua o whana I le limo le toa o tamai o liwe I le lao ai ia vi ia le tua whātālofa tui ia I latou o lo whapena ona nga muli ta ia le tātou Paul Kalame o le mōli o le ava I le ava yaso ma le ava yaso Tele tonu lava o lo avea mwhamnianga le upo le tua I lo soifua au auna. Lo wola o foinatu o lo wola whaongaina I le tua. Mo mua ina wa avea mwhamnianga le upo le tua I lau sāvalinga ma le tua. Ia whapena fo I leon whamniaina ai tonu o ainga I le vau matua mwhanau, vau rungalii. Ia mai sei fo I tonu o le kalesia le atua le ngata I leo tono nuu ia mai sei fo o falfainga luenga ina o whapena ona tu ina I le atua ia tangata whaolaina o tangata whatutua tangata ua vavae seina mai le atua I ia le li ia tono le a whapena ona a mata I se talo ia tatoa ngai fo I le tono le tato au mo le nei vaenga le fiafi ta mafa manuina lo swafa maua nei ava noa no lo whapena o na whatanga I la uafio I le ngalue o la uafio I mea uma mo le leo le tangata e alofa ia te oe ma lo finangalo tutasi na ia whapena o na whataunuina finangalo le lei finangalo paia finangalo matangofie ina ia whapena o na tofusi ai ia tangata uma o Samoa se ia o lava I se malama I le ngangana a toa I fo'i ma I la tau o mātou so tai ngana wha Britania talo I le nei fiafi wha penaon wha umai o le mea whingaruenga si tia I fo'i le mata upu a ta pena I telitonu le a vea mwhaamianga I so se tasi talo wha penaon ngalue atu, ngalue mai, ngalue ifo lo wanganga paia fa feiloa I se manaonga fa mautul fa tuatua o le tangata a tia e le matua fa lenganga ma fa penaona fa mausalina le upaia ina ea le fa penaona felafo ina solo I peaua o onga ia fa penaona a ngai I le mawaa ia Keriso o lau e kalesia o I la tau o pautu o le upumoni. Talo tamafa amluia I le unanga le Global mai se o le RCTV ia ma le alu I o la upu I lunga o penga tawailangi ma le ala ata ia vea mwhaamnianga la upu I so se tasi. Fa saoloto tu saoloto maua le file mu mai ante oe ngausia le amo le polonga fa penao na fa taunu ulo finangalo tamao no swafa pele o Yesu. Amen. Amen. Ia le tua. Fatalo fatia ila tau fa penaona fa toa so tai mai
lunga o penga tfailangi ia fatalo fatul swafa manu malo Yesu o tato pol kalame o le moli o le ava ia leu tato feiloa el ne fiafi le lofa maleanga leo lo tato mteisili haleluya ia ili tau o le mta upu le afa penao na faso ina il ne fiafi ono sa mta upu o lo fa pena lava ona le mautonu wa il to tele tau tele ono se mta upu ile masina le ntea sa fa pena ona le nofo le il to tele ai maise ia tunu i fafo ia tel tonu fo io lo fa pena ona mo miel fa mautuina io tangata o sio tantu tunu o Samoa o le mta upu e fa sino ile a fio mai o le li o le mta upu e fa pena ona fa sino ile ave na e ole au paia le fio mai o le li the rapture of the church o le tau o le nei mta upu ona e le o se mta upu fou o le mta upu o lo i tono le fionga le atua pei o le tele o mta upu uma i tono le fionga le atua sa fa pena lava ona mateituina ma ua fa pena foi ona tuina le atua i le loto ina ia faso ina le nei tus le nei mta upu matoe mawai sava noe tala ai talo ina ia vea mfamdianga le upu le atua i sos tangata mai seala ia i latou ua faola ina e le o mautu i le o onga ma le tāua o le feau lea e whaasino i le ave ina e o le kalesia po le whaali mai o le alii ina ua wheiloa i ma le upa ia i lunga o ao o le tāua le o le mta upu e whaautuina pe ona tāua rapture ave ina e o te au maia le tū leo le baenga taua o i la tau o malama fo i le tauli maina o ngā ruenga e whaasino i computers ma tūlanga o le malama e whaasino i hardwares ma softwares e i olo na tā ua pe au tātou tiltilo i le tū whaalenganga e umai sona o onga tā ua whai maia le whaamala malamaina fo i o le vaenga pe a whaasino i mea tau hardwares e le determine le hardware le behavior o masini e whaapenao na whaonga ina i lantou ma tauli maina i tātou i lea taimi ma lea taimi the software does longo wingo le software e whaapenao na whaamoe i ai ia le feki ma le ngalue ina ma le whaafesota ino o so se vaenga o totonu o masini taitasi le ta uo hardware se ia lato softwares le lae mafua mai le ango softwares has no mass au le lae e au mai ese o onga voi lea e whapenao na te tai mai ai tātou the real you o le tangata monia po le tangata e whaasino i totonu i le anganga o le tangata e le o fafo le tangata e le o whaaleaonga ina e le o whaititia ia le tāua o le tino o le tangata but o le tāua le e whapenao na mo miona taula i aili tātou wa ai o totonu o le anganga o le tangata, totonu o le loto o le tangata taipefe o na tāua masini i lātou engineer, technicians, ma i lātou ITs o lo i ail to mai maleanga va e tauli mai nai masini computers, ma masini va teknolosi o na ponei. Au lefo e au mai se principle tāua mo tātou tangata. E ui le tāua o le tino, but the outside does not determine the inside. It's the inside that determines everything. E whaasino i le mautanga le tangata ma le atua. E whaasino i le mea e te ua i le upu le atua. E whaasino i le mea
whaavae ai filifilinga o le tangata, whaasino le mea e whaapenaona whaamautu ai le tangata, e whaasino ai totonu, the spiritual side, the soft wear side, so to speak, e whaapenaona au mai eisa o onga tāua, ia i tātou i lo tātou i tū whaaleanganga ma le tātou sāvalinga le iai, leanga e tāua tele, a le mautonu lantu tonu, i le loto o le tangata ma le whaatuotu o le tangata ma le anganga o le tangata ma le mafaufau o le tangata. O na whaale tonu foi la ia leo le vai fafo, tu sai ma le savali o le tangata, tu sai ma filifilinga ma fualiali o filifilinga le tangata, ma mea whai. Lela e tāua ia i tātou, ono le mta upu leo le ave na e o le kalesio, se mta upu tāua tele, e le fau. Mai ina ua toe whalongo ma toe mori mawina ua whapenao na toe manu i fofo i lunga ia le whememe ai o le tangata e tā ua keriso ma le tā ua le fio mai o keriso ma le whaatali atu i le whaani mai o keriso. Ai o lo se mafua mai ono o lo whapenao na ua whatulanga il tangata i le aso, whatulanga il tangata i le itula, whatulanga il tangata i le taimi, wa dead setters, ia i la tau o la tau whetangofi ma whatulanga le aso, whatulanga ma le taimi, whatulanga ma le nofoanga, e whapenao na fio mai eile li ima wheilo ai ai ma le aupa ia. Ona le tupula ia lea ona whanono le tele o tangata wa o le mele o lo mori mawina ia i la tau sa vatali ai i le whai ungo le masina tuana ia tunei na i u le whanonoa na i u i le fia na i u i le peiwa le eise wha moe moe le tangata na i u i le fia wha penao na i ai o le tangata aisea le anga wale tau nuu le mea na whatali ai ma wha penao na mana tunatu i ai ma wha moe moe ai, ua le tau nuu. Ai ma fua mai, ona o leo lātou wa ai se se, mo lo lātou wha vai se se o lo lātou wha tuatua i tala tangata, lo lātou wha liu se se ino le upua le atua, ma fua ina ia leo le tai se se ino le tangata, ma le mautonu ai o le tangata, le ala ua le tau nuu. Ona whapea lea ua le whamaoni le atua, ona whapea la ia lea ua le taunuu le fionga le atua, ai le ai, e leo le atua, e leo le tuspa i o le tangata le wha le tonu, o le tangata e le su e le upua le atua, e leo whaiala na ngā ruenga o le vai tonu ino le upua le atua, ma le mele o le whalongo i tala tangata, ona talia lo lea ai le toi fo i e whamaonia le mea ua whalongo ai, po lunga upenga tawailangi po fea lava. E au no toi fo i le fionga le tua. I le tāua lao le o onga lea. Mo i mātou lea e whapenao na whatuatua ia Yesu. Lea ua whapenao na whaitaua to fo i le tuspa ia olo whamaonia. Olo iai lea o onga ma olo manino ma iaitu tuunga. E tusai ma feta lainga le atua i tono la na upu e whaasino i le ave na e o le kalesia ma le whaali mai o le rii. Se i vanga na i la tau e le o whapenao na nga i le upu le atua o le tāua le na o le whaamanatu i le pōle nei o le tāua le na o le toe au mai o le mata upu e whaailoina. Ina ia ave ese le whaane nefu, ave ese le pongi sa, ave ese le mautonu, ave ese le atu o tuvale, ma le whapenao na ilo le o le tangata, o le whaali mai o le alii, ma le taimi e tusai ma le upua le antua, ma le ao onga le upua le antua, e whaasino i le ave ina e o le kalesia. Ilona mafuanga ma le anganga e whaatali e le tangata, e tusai ma lea foi wha moe moe. E to e, anga i mai i le tāua o le upu lea rapture, le anga o le upu lea, o whai mai nisi e leo i tutono o le tuspa ia. O le upu e leo i tutono o le tuspa ia wha Britania, o le saonga le na. Ai o le upu e wha penao na su e mailo na a, po o le upu e wha penao na wha nau mai i le isinga ngana.
e maua I totono o le tusi pa ia, e leo le ngangana whaperetania e mauai, e maua I totono o le ngangana latina, o le ngangana leo le tusi pa ia na whaongaina e le Katoliko Roma I nawa I tau yaso le tuanai. Ae o ifo ia I le tusiale e tasi e whai matusi au tu, o le muamute Salonia mata upu e wha, fo I upu e sfulma le fitu, o lo whapena lava o na manino le fionga le atua, o te toi whai tauina le fo I upu le suma le fitu le vasa mofa mai. O na whafua sei lea o na ave inae, o le upu o le phrase le na ave inae. Lea e sawaila le upu lea I le ngangana latina, o le upu Rapimer, o le upu e spela ina R-A-P-I-E-M-U-R, Rapimer, o le upu latina, I totono le tusipa ia latina, the Latin Vulgate, I le momote Salonia mata upu e fafo I upu e se fulu malfitu, le lae e whapenao na mawaiai ia le upu I le ten solo whaongaina, o le upu rapio e whapenao na mawai loa le upu Peretania ta o le rapt, R-A-P-T, le lae whanau mai loa la ia le o le upu le rapture ua whapenao na whaongaina e le tele o tangata kerisiano e whailo antuai le tāua o le onga o le ave nae o le kalesia, or the rapture of the church. Ai I le ngangana na tusia, I le tuspa ia po le ngana e leni le whenga inga fōwha asino iai. E le o le upu nā lefa o ngā, o le upu harpatso, o le upu nā lefa o ngā, I le ngangana e leni, a o le korap, I le whapretania, a o le aveina I le whasamoa, Rapimer I le whaalatina, le sa wailoala le upu lea rapture, o le tāua la ia I tātou, o le upu a ia e maua mai tono le tuspa ia, le alau tātou mautu I le vahenga, a o I tonu ai au mai e fo I le lapata inga le fionga le atua, ia I tātou e whasino I le o onga o le aveinae, o le kalesia, o ne ta ua o le melilo, e le I tupu mua mua, e le I whapena foi o na taunuu, na o ata o lo whapena o na ta ua el tuspa ia mai le whenga inga tuai, ma whateita inga le whenga inga fau, o whaata o mea ia, o whaata sa whapena o na ta ua le fionga le atua, e whasino I le aveina e le kalesia e peala male ono le yata o lo I tutono le tuspa ia se uma upa ia tuai le tāua le vaenga lea. Ai o lo au mai le lapta inga a le fionga le atua I mea te tau ono no fauta I le tangata o I le whaperetania, not to be ignorant of. O se mea awana e manatu whatau waa iai. Leala iai le mea mua o le me o lo polo ina mai le tusio Roma ma ta upu e sfulma le tasi fo upu e lua sfulma lima ina ia mana tunatu lo loto ma whata ua e sos tangata whaitau I le fionga le atua e aona to manatu I le taua, not to be ignorant of who? Of the people of Israel. O lo whapenao na whatau soina Israelu mo se taimi, mo le alfa moe moe, ina ia tatala I le avanoa I tangata nu ese o mai e to tono al whaoltanga le atua. Ma ia atoa le numera o tangata nu ese I to tonu o le ainga o le atua, e iei le numera atoa longo winga a whatua I maile isi to se fulu o tangata nu ese, e le whaola ina le lopo le fulu na le ma fuaion tuai, o na atoa le numera, o I la tona tofia mai le amtanga au mai foi la ia lea o le silapta inga I le momoko dito mta usulua foi upu e mua not to be ignorant of spiritual gifts o le si foi lapta inga e fasino I le fatau ina o mea lofa le nganga pa ia
po o le whapirtani ina manifestations o le ngalue ina o mea lofa a le nganga paia i le ngai o mai o le nganga paia ese mai ai mea lofa o lo ta ua e le Roma e sfulmalitolu sfulmalua e whaasino i mea lofa ua whapenao na whaamnia ina ai e ke riso to tono le kalesia vaccino i ofisa. Au lela ta ua foi i le lua Korinito. Au lona mta upo lua foi upo sfulmalitasi. Le isi foi lapta inga where we ought not to be ignorant of concerning Satan. Longo winga olo au mai le isi lapta inga. Au foi no tatou mata halai e fasino ya satani. Not to be ignorant of his devices. Longo winga e awane o tatou manatu fatau waa. Ia wala al fili o lo ngayoi ma ia il fili e sa winga oi fasim fau matia o lo ia iu fan al fili. Ai o tatou mata i tuina. Le foi la o lo ia i Malaysia lea o la pata inga. Not to be ignorant of o le ave na e o le kalesia o le isi leo mata upolo polo ina mai. E aono tatou mata i tuina mfatau ina. Awane o tatou manatu fatau vaai. O le ave ina e o le kalesia. O na fesili lea. A o le ale wha moe o le ave ina e. What's the purpose of the rapture? Manino lale umainga e paulo le vaenga lea. O lo au mai tutonu o le mua Korinito. Mua Korinito o lo na mta upo sfulu ma le lima. A o lo na foi upo e lima sfulu. E o ile lima tolu. Mua Korinito. A o lo na mta upo e sfulu ma le lima. A o lo na foi upo e lima sfulu e o ile lima tolu. Fai mai le fionga le atua. Le au soe o la upu le nei. E le mawhaiona a vea o le malo le atua matofi. O ila tou ua iai tino a ano matoto me mo mualna. O le mafuanga e ala iona mo mia le aveina e o le kalesia. Le anga e le faile tino le nei. Ma le toto lo i tutono le tino le nei. E le mawhaiona sao atu i le malo le atua. Le foi la o lo fa pena o na fa wau. E le fai foi le ola. Pe a le ola pea matofi o le uvale. Fa au tamai o te tau atu ya te utou le me lilo. O le au le me lilo, o le ave ina e o le kalesia e peo na au mai. E paulo il momua te saloniam ta upe fa. Le foi la ta ua i le me lilo. Fa mai fa umanga o limatas. E le momoi tatou uma. Longo winga e le feoti tangata uma fatua tua. Le fe mai, a e li ua i tatou uma. E le feoti tangata uma, a e li ua tangata uma. Kei, fai mai le lima lua. E fafua sei lava. O le emo le mata. Pe a i lia le pufa uma. O lo ta ua fo il momua te saloniam ta upe faa. Le pua le tua e whapenao na ilina. Au le ta ua i il Korinito le pu uma po le pu mulimuli. Le anga e lua pu o le isi pu o pu i e vasino le pu lea. O pu siliva. Na polo ina i le tua al whateita inga i tua ia mose il whenga inga tuai. O le isi pu e vasino ia Israelu. O le isi pu e vasino i le e kalesia le tua. Au le la e se mai ai i le momole ram's horn, le nifo le oti poa, o ia min le mamo e poa, e le o le pule na refer ia i o pule vasino i pusi liva, le anga o lo faata mai ai whaotanga. A o le fe mai, e toe tutu mai ai e uoti ma le ola pea, e lui ua foi i tātou, a wai te tau o na ofo le nei tino, i uvale i le tino o la pea, ia ofu fo i le nei tino oti i le tino le o ti lava, wa i le tau o le mafu angal na e alaiona ave na ele kalesia ele ngata o le feilo inga makeriso,
a leanga i le mawhai o na alu le tino lea i le langi. Ma le toto, ma iwi, ma ano, i le tino le nei, tino i wale. Ai mo mio na liua i le tino e ta ua le tino le pea. Au le fo i le fa penao no tanto i loan. O le fa moe le na mo le kalesia. E mua ona tutu i le antou na feoti o ia keriso. Ona lo na lua fo i lea ona ave ina e o i le antou o lo feola pea. Lea la iona ta ua i le tatou mta upu le sfulma lima o le momoko nito. E le fa penao na feoti uma tangata. Ai tupul me lea. So e ta ua tele la ia i tantou. Tantou toi fo i lo i feta lainga a Yesu e fasino i le teimi. E fasino i le tapenanga. E fasino i le event lea. Pe fasino i le aveina e o le kalesia i le manino la o le fionga le tua. Ona o le fa maonia Yesu Keliso. Ona o le onga o lo fa penao na feta lai ma fa maonia e Yesu Keriso ma au mai ele nganga o le tapenanga. E tapena i le tangata faolaina po le kalesia le tua. I le vaenga lea. E le tapena i ele langi. Le faolaina o le kalesia tapena iai. O tangata faolaina e tapena iai. Mele a fa penao na fa fonga mai se tangata e le Italia Yesu e fai mali ma faola. A fa pe tele yofolo wola ya Yesu. O nai fafo e mal famanianga lea. A fai e te fia fa penao na maua le famanianga o le aveina e fatasi ma le kalesia. Fai sau filifilinga poto. Salamo mai le angasala. La fwa ia wala talia Yesu e fai mali mfaola. Ina ia fa mangalo le tangata. Ma fa fio le tua ia te oe. Ona fa mau fai longa leo oe le nganga pa i o le tua. Ona mautinoa le te alu i le fa moe lea. Ua saunia i le tua. Asi o walu i le Mataio. Mataio lo fa pena ma le Luka. O lo au mai e Yesu tala e lua. Tala e fesota i le lei ma tala feangai le lei. Tusai ma le event lea. Fai mai le Mataio e lua sumalfa. Aolona foi upu e tolu sumalfitu. Mataio e lua sumalfa. Aolona foi upu e tolu sumalfitu. Ai mai le fionga le tua. Ai pei o na pō noa. E whapea foi pe a sau le atali o le tangata. A wai pei o na whaia i o na pō. A o le i o le lolo. Walatou a ai mainu. Walatou whai a wā foi. Ma wha a vanga. O lava i le aso na ulua tuai noa i le waa. Na leiloa foi e i la tou. Ina se ia o le lolo. Ma ave e sea i la tou uma. E whapea foi pe a sau le atali o le tangata. Amen. Se i o i le whai upu e fasu ma lua whai mai ale. Fas fulu. O i o na po e iai le vao tangata e to lua. E avea le tasi ai tuua le tasi. E olo fatasi fafine to lua i le me olo ai saito. E avea le tasi ai tuua le tasi. Falua o lea iau tau mataalai. Aua tau tele, awa tau tele loa po le fea aso e sauai lo o tau wali. Vai le lapta inga na au mainga. E umau na whai loa mai le mea na tupu i o ia noa ma le unga tupu langa le na. Ma le o mai e o le lolo, ma le whano i o i la tou na whate ia. Ai atu i se si whamtalanga. O le whate ia le anga na avatu le whe au e noa se laulua sfulu tausanga. E whapena ona o mai e whaurwa ama sauni e o i le waa e lavea ina i lantou ai panga lea e le i utangia le upu. Na tau longo atu e le au auna le atua o le au auna le atua o noa. O le tangata mi o tonu. Au lela e whapena ona ta ua.
le lapata inga wa mai e Yesu ili foi upuna e fasfu malua mai ia o tau matala ele fai mai Yesu ia o ile aso lua suma lima o setema lua lima o na ola ia le lunga le maunga maua fatali mai ia o ina o te aruatu au mai o tau ile langi ele ia o mai e Yesu se aso va pena ele ia o mai se masina ele ia o mai se tausanga na au mai le tapenanga e te tau na tapena tuai o le matala be watchful be alert ia fa pena na mataala male mana tunatu I upu au mai e keriso. Fa mai e sia au wae te le iloa le aso, longo winga e le iloa le aso. Na fo ila ia ili fetala inga Yesu, fa mai eo o ile atali o tangata. E na te le iloa le aso, io tato iloa le mafo anga, ma le context o lo fai mai ili fetala inga Yesu. O lo fai mai le tūlanga fal tangata, ilona I tū tangata. La o ia Yesu ile lalolangi nei sa ia ilona I tu tangata se lau pasene o lo whaonga mai na ile tūle na o Yesu ia le upule na whapena o na whetala Yesu ina ia whetaui mai le tangata ono le tangata na te le ilo me uma se iwanga na mea si la fie le atua e whaai loa mai e le atua nana lai ona whaonga e Yesu le whetala inga le na e o ai le atali o le tangata e le whapea ua le iloa e Yesu le keriso le alo le atua o ia o le atua ao taua le o le mea ina ia whaai loa mai ai le tua inga tā penanga e tā pena i le tangata e mo mia o na mātala e mo mia o na whaatalitali mautinoa e mo mia o na whaasauni uni iai I le aso lea, to e umai foi la, ia le Luka lona mta upo e sifulu ma le fitu. Ao lona foi upo e lua sifulu ma le valu. Luka e sifulu ma le fitu, lua valu ma le lua iwa, fai mai le fia o ngā lea tua e pei o na fai a foi I o na aso lota. Ua la toa ai, ua inu, ua whatau, ua avane, e whatau, ua toto mea ma whaifale a o lea lava aso na alu ese ai lota I sotoma ua tō whaua mai le afi ma le teio mai le langi ua whano ai I lanto uma whai mai e whapea lava le aso e whaalia mai ai le atali o le tangata tolu sfulu tolu tasi o le ua ilunga o le fale I le aso ma na mea ua I le fale aua le aluifo I ave o le foi upu na e tolsu matas whaonga ina mai na o foi upu lea e loa sful ma le valu ma le lua sful ma le iwa le anga yeili si wa engal na I refer ai I le teimi o le fio whalua mai o keriso aua ne o tatou ave whatasia le mele e ta ua o le ave ina e o le kalesia ma le fio whalua mai o Yesu Keriso. Io e fio mai Yesu Keriso e le teimi o le aveina e o le kalesia le ta ua e le mumua Korinito mtau suma 5 ma le mumua Tesalonia e wha. O le ta ua o le fio mai le na e le tu vai Yesu I le lalolangi mena e le ona le ta ua o le fio whalua. E a laiona ta ua le fio whalua le anga sai ai le fio muamua. O le fio mua mai o Yesu na tu vai I le lalolangi le nei na soifua I petele ema e farata ma savalia le lalolangi nei mo le tolu sfulu tausanga to e tu manu malo mai le tunga mau yaso e fase fulu to e fo ila ia le langi ai ta lia ila ia leo le to e fio falua mai va fen fa maunia alu e vai taule tu songa luenga beta upu mua I le aso lava na aveina e Yesu wa feia toe au. Ma va ava ai atu le wa apostolo I lona toe foi atu I le langi. Fai mai na whate ia I lantou ina ua tutu mai a ngelu e to lua ma fai atu. O le ala lava lea na alu ai o ia I le langi. O le ala foi lea e toe foi mai ai o ia. E fasino I le fio fa alua mai. Longo winga. O le fio whaalua mai o Yesu, e le fio mai I Samoa,
e lea fio i Amerika e pe ona whātalitali e to tele Yesu i lunga o maunga. Le i o le fio whālua, e toe tu vai lava Yesu i lunga o le maunga o olive lea na ave na e i le teimi o lo na fio mua mai. O lo wha maonia le sakalia lo na mta upue se fulu ma le lua. Au lela ta ua i tantou. Leanga ua tele na ave se tangata. I le fio whaalua mai. Ma le teimi o le fio mai i ave na ele kalesia. O le fio mai ave na ele kalesia. E feiloa i ma Yesu i lunga o ao. Ele tu vai Yesu la langi. Praise the Lord. O le ta ua lalna. Le ta ua le fionga le tua. I le mua Tesalonia na e fa. O le feiloa inga. O le feiloa inga i lunga o ao. O le vani monimo e fai e feiloa inga lea. Le la fai mai e ia le. Momoko ni te suma lima. E li uai i a tino tangata na whapenaona feotio ya keriso. O vealava te oti ai. E li ua whafuasei anto ai foi mai la tolo feola peolo i le lalolangi. E whapenaona li ua ma whainoa i lea maia i lungo lang. Toi foi mai lo i tala le wau mai e Yesu. E whasino ya lota manoa. O tangata mi o tonu e to lua tangata ia. A o tangata fo ya mi o tonu na le whapenaona te ia ina i le to sao le atua. Na mua lawe ina ese le atua tangata mi o tonu ia. Fatoa teia e le atua le lalolangi le vai tau o noa. Ilona to sa ma feotia ila tou sai fafolva. Ao i fo i aso toma mkomolo ina wawe. Ese lota malona inga. Na whapenaona to ulu mai alo yafi ole te yo mai le langi ma whau matia ila tau ina wa umo na ve ese a ngelu na awina to ele atua i to tono le ai. Au le lewa ai e tono le tala le whateita inga o le tala ya noa. E tolu i tu ai ngā tangata i e whapenaona moli mawina i. O tangata mua o tangata na whano i le lolo. Tangata lo na lua o tangata na whapenaona tause le atua i to tono le waa. Aleluia. Ma tangata na whapenaona mua ave ese le atua ai le io o mai le lolo. Taipeo Enoka. Taipeo Metusela. Metusela na o ti tonu ai le tausanga. O le lolo ai le ioti le lolo. Au le la ta ua i tātou. Le moli mawina foi o le mena tupu i a lota. Lave ina i le atua i a lota. Ai whapenaona whaumatia i latou uma i to tono so toma makomolo i le aso. Ona la o le ta ua i o le vaenga le. O lo whapenaona mo mia ia i tātou no tātou mata i tuina. Ia i latou o lo whapenaona whai a pele mele o le whatulanga o aso. Whai mai e fio mai e Yesu i lona ave ina e o le kalesia. E le mawhai, a whai ua whetala Yesu e le iloa e se isi le tula ma le aso. Tau o le tāpena pena ma mataala ma whasauni mo lona whaali mai longa winga e le ia se isi. E na te iloa. Le anga wa iloa le atua. Le itu le leilo le tangata. E na te iloa le aso e toi fo i mai le atua. Ona so na whaile o lona olanga. So na whaile o lona malosi. Ona manatu whatau waala ia le mwhatala le. I le mawtanga ma le atua. I lolo toi tasi le tula. Pe toi 5 minute whatulanga lo le ola. Hei te iloa. E leo le awala na ua whapenao na tā pena i le atua lana tangata wā le la feilo inga i lunga o ao o le tau pou o lo tā pena i le atua o le whaletua o lo whasaunia e le whatoa whaiawa lea o le kalesia le atua ao i la tou o lo whaia le mea leo le whatulanga ino aso e leo se mea fau wa le vana whai mai fo i nisi i le tua na i le mea ai toi foi tala anga o le sawai o i lātou na whai malo lātou masani le wha tūlanga o aso e wha ingoina
o date setters na o latou faatulaga aso ma whapei fo le aso lea e saua Iesu o le masina lea e fio mai Iesu o lo maua i wha maunga mai tua ai o i le centurias fulma le lua afe lua se lau onos fulu tausanga ele i mamau te le atu le tangata i ngoia Joachim of Floors na whape nao na whaia vole me lea ele i taunu saule istangata i le tasitolu ono lima i luma mai o Milits of Gromeris faifo i le tangata lea ia le aso mwhatulanga le masina ma le tausanga ele i taunu foi ma se to tele o tangata saule istangata e ngoia Joseph Mid i le tausanga e tasiono ono o faifo i le isi wha maunga ma le whatulangana o le aso e fio mai a Iesu e le i taunu foi saule istangata i le tasiono valu o le tangata i ngoia John Napier saule istangata i totonu o le tasiono valuiva faifo i le isi aso o Piri le ngol tangata saule istangata i ngoia William Whitson fatulanga isi aso tasi fitu tasi lima tasi fitu tolufa tasi valu ono le elemen tupu le ia ma se faali mai o Iesu le ia ma se fio mai o Iesu saule istangata o J.A. Bengal il tausanga tasi valu tolu ono fatulanga foi le isi aso lana aso e le taunu foi saule istangata Joseph Wolf il tausanga tasi valu va fitu e le ai foi se men tupu ai sau foi le istangata William Miller tasi valu fatolu fai mai e le ai foi se mea e le ia fio mai Iesu i le naso na vatulanga sau le istangata o E.C. Weisnant il tausanga e tasi iva valu e le ai foi se men tupu sau foi le istangata i ngoia Harold Camping sau voi fatulanga i le tasiiva iva fa o se tema lana masina na fatulanga e le ai foi se mea o le ale mele tupu i tangata ia e la tau te fatulanga aso mai le poto val tangata le anga wo la tau te ena le tuspaia wo la tau te ena fetalainga Iesu wo la tau te ena le tauo le upua le atua ai walui fol tangata iona manatu malona tonunga fal tangata mafai aso mafatulanga aso la me utupu la ia ma se me o taunu i uvale i matangata se ai tangata ma le ai se fa mo o tangata ma voisa wo ese mai le upu fola le atua le tusi fawina ana fa pe wa au mai le atua se aso e tau mai le atua le aso ma le taimi e pangale le o mai e le tua le aso le la e fa pena ona ta ua ia i tatou ina ua fa pena ona au mai le fa mafa Iesu Keriso i le Mateio le na e lua sumalfa fai mai el foi upo tolus fulma le ono but of that day and hour knoweth no man no, not the angels of heaven, but my Father only. Wai, fa mai o le tula ma le aso wa le lo lava se tasi e o ai so se tasi tangata po se angelu na o lo utama. Wai le umainga faingo fie i o le upo le tua le foi to efeta la Iesu Keriso i le Mateio e lua sumalfa foi upue fast full malfa. Therefore be also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. Fai mai oele nai te leo matala mai no fouta, mai fasauni le ango le taimi te le matala i e fio mai eile li o le faali mai eile li aisea e te leo sauni. Longo wingo le mele la tupu. O le afate ia oe, le sa o ifeta lainga Iesu, e sau pe o le sau alanga oi. Longo wingo le tangata o le afate ia, o le tangata e leo sauni. E le te tau wailao na sauni le tangata whao leina. O ia min e le te tau wailao na fate ia le tangata whao leina. Le anga o lo fa sauni,
o lo mana tu natu i le upua le atua, o lo ola i le wha mamaina e wha tāpena, mo le whaali mai o le li al tangata i le ola wha sauni, i le whaali mai o le atali o le tangata, o le a whate ia o ia, i lea i tuaso, vai mai ia le mateio, lua suma lima o lo fai upo suma tolu. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Vai ai. To au mai foi la ia le Lucas fulma le lua. Au lona fa fai upo fast fulu. Be therefore ready also, for the Son of Man cometh at an hour when ye think not. To au mai foi la ia lea ile ngā luenga mata upumua fai upe fitu. Fai mai, and he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power. O lai tali Yesu i ona so. Fai mai, pele o le taimi e lea e whape na ona toe fuata ina ile malo ia Israelu. Fai mai Yesu, ele o le mea na e te tauno tau iloa. Ele o se mea au tau le na ua whapena o na tā pena lo na tama i lo na mana ma lo na pule whaito atasi o ia na te whataunu ina le aso le na ma whatu langa le aso le na. Lela tā ua i tātou ono le e whapena o na au mai e le fionga le tua. Le mata upu ma le o ngai whasino i le ave na e o le kalesia. O le mata upo le ito tono le tuspaia. Mai le fou ya ila tau i luma mai o le apostolo il centuri mombua na o la tau whaauau na o ina le o onga lea na o la tau tusi a la tau tusi e winga i le o onga lea o le aveina e o le kalesia na la tau whaauau na o ia la tau soo i le o onga o le aveina e o le kalesia il sawai o le kalesia e il tangata ingoia Irenaeus sa whapenao na tusi ai e winga i le tāu o le neima tāupu mai tāofi e foi. O le istangata o le soo Irenaeus, tangata ingoi a Hippolytus, i le centuri lona lua na whapenao na tāofi e le aonga o le sitianga, po le ave ina e mai a o inai o na tangata i lea vai tau, tu lai mai le istangata ingoi a Justin Mata, ma whapenao na whaia foi le tāua e o mai centuri lo na wha. Tangata i ngoia Ephraim o le surreal tangata na wha tāua ina ma wha penao na wha la wiloa lo na tāofi i le o onga o le ave na e o le kalesia. Ma wha penao na to tele i la tau na wha wawina mai lo la tau tāofi i le o onga o le ave na e se i o mai tausanga e tasiono valufitu. Tangata i ngoia Bida Jureu. Tangata i le tausanga e tasi fitu tolu valu. Saule is tangata i ngoia Philip. Tausanga e tasi fitu whavalu. Saule is tangata i ngoia Dr. John Gill. Na tusi e foi lan tusi ma whapenao na whataua ina le whamamafa o le aonga o le ave na e o le kalesia. Tala noa mai foi le tasi fitu ono tolu. Tangata i ngoia James McKnight. Saule is tangata e ngoia Thomas Scott i le tausanga i tasi fitu i valua. Tala noa mai foi i le tāu o le aveina e o le kalesia. Tausanga i tasi valu tolu lua. Emmanuel Lakanza. Saule istangata i le tasi valu sfulma le lua. O Emmanuel. Saule il tasi valu sfulma le ono. Tangata i ngoia Edward Irvin. I le tausanga i tasi valu lua o tangata i ngoia John N. Darby. Tausanga i tasi valu tolu o le istangata i ngoia Margaret MacDonald. Lele mata upu sa o lato fata waina. O le mata upu lo tala noa mai a Yesu. O le mata upu lo tala noa mai le wa apostolo. O lea, rapture of the church. Aveina e o le kalesia. O lea o onga e fasino i le whailoa inga a Yesu. I lungo hao e whailoa i e male upaia. Mali ua i o lato tino au ngavale. I le tino o la pea. Ma whape nao na whea tua i lantou i le manuia e whaavavau. Lele ta ua ia i tātou a iei se tusi au pito
mua o le tusi pa ia. Awai le o le tusi o kenese na tusia mo se e le tangata i tua atua mose. O le tangata po le toina i ngoia iopu. O lo whapenao i ai le tusi o iopu. O lo ta ua i le tusi o iopu ia le ta ua o le aso leo le toitu. Iopu lo na mata upu e se fulu maliva. Iopu lo na mata upu e se fulu maliva. Ua whapenao na ta ua i le toino iopu le ta ua le mea na whailoa ia i le tua. Ma whapenao na whamautu mai eile o ongo le tuspa ia. E leo se mea fau ilu mai i whenga inga fau. Leanga na ta ua el to ina whatua tua. Ami o tonu i tua i whenga inga tuai. Sa unoa ma leanga sala e tusam veta lainga le tua. Iopu sful ma le iwa. O lona whai upu e lua sful ma le lima e o le lua sful ma le fitu. Whai maile fionga le tua. A wawa o wiloa. O lo soifua le na tongi o laina. O lo soifua le na tongi o laina. Au. O aso au muli foi e tulai mai ai o ia i lungo le ele ele. E ui lava foi ina ua whau matia le nei tino. Pe a mawai atu lo pau. Ai o te ilo atu le atua i lo tino. O te ilo atu i a te ia mo au lava. E va ai atu foi o mata i a te ia. Ai le o se tasi. Pe a le to iai o umanao i tutonu i a te au. Vai le ta u o le upu ngai fai mai el to ina ina. Fa mai o le aso le afa penaona. Va ai ai le li. O te va ai ala vai au. Longa winga i tato uma le ua mali liu i a keriso. Ma i la tau o lo feo la pea. Feiloa i ma Yesu o le ava ai ai la tau. E le va ai ai le laulangi. E va ai ai le upa ia Yesu taipei o na ta ua iop. Fa mai ina ua mavai atu lo na pa uolo na tino tuai po le tino. Au nga vale, ai fai mai, i lo tino te va ai atua i le atua, o le ale tino na ta uenga, o le tino o la pea, o le winga na o le upo iopu, i le mea na vai loa, e le atua i ante ia. Lele au mai ele tala via fia mo tantou. O fea o taula ilo fa moe moe i le faali mai o le ri. A fai fo i e fa pena o na i loa ele i mautu, lo fa moe moe te lua fei loa i ma le li i le aso wa atofa el tama e a fio mai ai e sue ave na ele kalesia e me te le fa mautua i nei e ala i le talia o Yesu e fai mali i mafaola i lou o langa fai maia iopu e leva ai e sesi o te va ai ala vai au fa mai o le aso vo i le te va ai ai la vai oe pe a e fa pe nao na talia Yesu fai mali i mafaola ma taula lo fa moe moe le upu le atua e pei o na feta lai ai. Fa manuia le atua i le whainga filfilinga e maise o lo fa moe moe taula ia Yesu ma lo na whari mai i le whailo inga i lunga wao. Ta mawha tai mo la upu fa manuia i so se tasi u fa penaona whaia le filfilinga ta ua o le talia o Yesu. Fai mali mfaola ta wami o tonu e o Yesu i lanto uma i le toto o le tamai mamoe. Talo ia wha mau whai longa i lo wanganga pa ia. Sau sawina i le toto. Ma tuu ia il wha moe moe peone e fetalai. E wale feilo inga le au pa ia. Ma ke riso i lunga o ao ina ia wha penao na fo i atu i le langi. Whamanuia ia Samoa mon tangata ma le tino lau te leo keriso. Whamanuia i le unanga le Global Kingdom TV channel. Ato ai ma le RCTV. Whamanuia ia Samoa mai lava i sea upito matua e o lava i sea upito iti. Fo i le vi inga i ante oel tama swafa o Yesu. Amene. Mamene. Whamanuia atu le atua i le nea fiafi whainga malolonga toe. Whamanuia tu foi le tāpena tuai mo le asamo mua o tae ao le asapa e pae le whanau. Tātou toe wheiloa i le vai asfo i le lofa ma le anga leo le atua. Swafa Yesu. Whamanuia le tua.